ena ye ko na ye de akro ene eye ukuada eye obra ye okun o abrabɔ no enna fam o abrabɔ no duru baabi a eye eduru baabi so na etiawo eno ena ma hunu say yes wa ba wiase no eno timeta kana fidie we so say den a abrabɔ na ye bɔ ayesa ahwede no de no enkosi kon ye den a ebedane dane na epo de waso wo ye wodefo ewo mamu akora no rofo ade ba ko bi hada adwena amana ye ko amana ye asem ede amana brabo awobo ewo wiase asetra enimu abrabo enya asem ketwa ewo dwumade we so eda wuku adakra kri na ye ko na ye de akro sanse aboa ponko sana na America etie na me papa wo fa Cynthia wo jama se tabre na asem a wo kan ye futuo ede mamabunu se na wo wa hodin na wa pa bibia yo pa adwuma bia yo said ye be ya ubenya bibi na wo de abo ata so de abo abrabo firi se ye kwoti aduomra ya haban esika koro ya eno ti sabre ya wo hodin a ubetuma ye bibie eno na ese wo yire wo ho sanse se sika eda chechire de akire a sabre ya wo hodin pa bifa na emani kodi ponko ho ansa na wa pa bi afa Cynthia na futuwe media bob kutudwem enya asem ketwa kra no so abapa osima edu enan ewo Sompa 93.1 ye dia twago wo Sompa TV no so eno ti ka kire obi do bi so kan kire obi se Sompa Asem Mpe Nipa wo ye krado wo ye yire de a wo de adwumadi no ebetatem e de ahyehye so eno to obi antamu tuku ene ye be ma obi a Philip Benze enya asem ketwa the nation sank wo falumba ne wachia ne nan achi kakra sa ena omono asamwa kokote waje na adwa enya asem ketwa next na ye be ma kokose chijebo a Fletcher so aboa kakra sanse kasa ne ya na ye baako a na aye bibia ewo ho eno nti sa na ye be ko no eduru ba bia ketwa wo fom no ye nka ne sa na ye so ensa na ye mpagya wo mo na bibia enye kama ewo Sompa Asem Mpe Nipa no so na producers ye no omudi djuma ye Kwantabisa Isaac ye nyina kwanta so twa mani na so ho a na ye begina kokosachi ye bo Fletcher wono so ewo production room na omani abre sanse djuma de we no ewo se ade obi trase na duru time bi na se oba free obi na so ye se manya kai a enso so no omakeka nyoma bom amene obrayo kon so ebe so ama enyoma akonkan pa na wukọ master control room so a obed asamoa wonne kotokoto wa ha no wotena camera num ache nti no wo ba woni baabi a obefa wonte se na afọ obi ho a wotimi se eda ha soso no wotwam na ye teatea no obed wo ba wakoto kama sanse MC a hodwumadi nti camera no onim sirisi ye no azuka ne fa ye Ghana ni efa ye Nigeria ni ono ne fa no Chinedu Igwe okofia ade kakra ewo nkran wo nam otik onam kwaso a wo ba obeta akọ free se eduru ba bia no upgrade kakra fidie no mde ye adwuma fidie no so mrofo no ya no mo ye ye fa nchi akase nkoma school fees woni David no mo nyina omu ko school kakra wo hwe omo wo TikTok no so outimi so omo keka wo yesi bibom omo sua bibi foforo ni nyina ya de benti a ye Tarawan Media Company said be ya nyoma ebe konkan na technicians no so enso abasam aye duo mfidie no so enuti eno omo sua bibi sante be dam panifo ase ene said omo sidi nyoma egu akwaso no ye be da omo ase wo kwan so nkoso kora kofuru bofo mpa be ma asuketu abiyi pabre na ase Aboagye fosuo ni tin fosuo mini funtum pa katachie srebia bonkyere na atwetwe kodi awuo ya twam yansan ne akosa me na meti atwam na mde Sompa Asem Mpe Nipa ekobose asase so sabre ya yeka jagum no yanya no teye se uduru meduma ete taxi station hopa kanya ase adwumam ne amoako yesi wo mo biedem wanya asem ketwa de wotie etie de wo hwe ehwe na kyese wo mfa Sompa Asem Mpe Nipa eni agro kenya ase adwumam ene amoako taxi rank wo mfa ni entia be chia wo mo mere pese mu no
ye be ba be chia wo mo ye nsese be koso e beduru ba bi no anwumere sei no ye be pia bonten de Sompa Asem Mpe Nipa na apia bonten kakra outdoor program ni akwa ye bi anwoma gu kwa so kama pa ye hyehyɛ kama pa omna samo bibia bɔkɔ de me adum bia bɔkɔ te bia nso bɔkɔ kama pa okay nya nso da sonko anya me de ama ye te na ukuada me amekra da te ne abase ana kyese ne tifo na ebeche o ye fasting no da be na de mentman ye what did dey na de medidi na de mentman o che ne kura de e ba akopɛ yankopɔ de ntwa na ne kwadu na ya de break man so mo to bae no so be ne dai o media kan media aduane de se nam do don senkwan okay se me ka se maye na ebi akwadu no be on se obi a oye fasting bi opanwane gu obi anya fasting papa okay this will break here no pa aduane ya kira obi a oye fasting bia ohun kwadu anu atoato ohun amango anu atoato kuku no atoato da bi yankopɔ na wo break ya obehu kwa wo be fa so emom nsuo ni ade de wo enwan musulmi a so time no ebe so a ukɔ a muduro ne koko bi ne no ma bi de soft drinks bi de omoda de ka o ma no ansa kra na o ma kwa kofre nyame no nti ya na obi wo wa no pa no so le na ye ton banku anu atobi asi wo wa che nu atobi asi wo because one twenty wa ebo 6 na ene ne favorite food one way na asan agya no eno de ya na ye be se no nya akom kire papa nti se bia bibi ti se koko bi ni ade bi mpatam obi anipa ba ko na ye koko nti wo ba be break ansa na wadi fufu ande wutimi e de kakra gu minimum ansa na wakwa kofre jame nti kwadu ni ade ne de wo betima toato ande wo betima toato nti eye se saka ka na de akogu meni nkramofo na start ne den ti nyame adma me gidi se nche na Sompa FM ti sanso na me gidi se ye nyina so obi amfa mpaebo me de bia ya me kasa se mo se di papa nka obenya okrada ka fa ye futu kaka ne bompaye okrada se wo brada kwa bra do brada na de ye futu 6 to 12 no kwa 6 to 6 na wontimi a 6 to 12 no obetima ye no bompaye ya onya twa mountains kwa ne ko bompaye o debi damanfo nje fa nje omo enso enye baabi bebre se ho nko na se be dabi awrade bebi owo bia wo ni nya ne gidi ade bebo mpaye nti na ya na ukuada ne metade me yefun eto ti ya yenko ye ne me na ye ukuada okay ene ye ukuada de abdodo no a na atwen abrabom enkomo na wode atentene wa abrabo se de be ya nyoma be konkai e de amamo eyo brayo ku yenti enwum no emra sisi ya
nanso so de bɛyi ene ko ba ya free ne koda bere mo sam fifire wakɔ afuo mu akwa wɔno afuo mu a wɔkɔdie wɔkɔdua nyɛ yie afeso na amanfo otwa o maburo tractor ma yehu tractor buro bi a wotwa mikro mu raso twa buro no na sa anye tractor ne ma yesi item chese de obeyi bia brabo na ye nwensen e de ama no na de wono so nya bie no so a sabia nyado kuro bi e da ne nan no yemia emfie se de wo ni entumi nwi ama brabo na ye kon e de ama no enya asem ketwa na ya ne na poku ageman youth coach ye ne no na ebetwetwe nkomo e wo brayo kon dwumadi ni so kadachie meme wakwa aba wanyi kese meje wosopa bibia boko de twedi ampo nyankopo adaroma hu ye mabeto of omuna samuel ide ene minim se medidi amenti me hu ayede papa se bongre style na okay na poku agema o youth coach na yemfa na ase kese pa emfa nkoma azuka na ye production we obrayo kon was senior obrayo kon na ye mede me ho bagim na me fusu wo di agro aya de pa yemfa na ase kese nkoma no saa na ye adwuma ki fa ne se wo mfidi dem kan ye obrayo kon de ko fa ho bai nanso se de tere wan bidia be ko nanim nti nyame hira na wo saa kwa no so pa kamenya ka adwuma wura kora mo na baso the first time ever se wo department wo bo apia baby the first time ever aya de pa nana boku ageman youth coach ko uye coach wo hen ye kasa obi ye youth coach ejumadi ya fa to yon sene se ye betene mabunu okay on se osi so na uni nkyerechera okay so bebre Sompa FM anti toda itimi invite and sorry youth okay we also ejumam and I say conference na ye strengthen mabunu no se bia de opese ono a hye na ejuma bi ase ba onim hunim de obi kra o kreska ba onim ne ode beye obi wa bi anamfosem na ode ne ho akobo namfo no akoto bibi mu ntentan ti ye ma o mafutu tenetene o musane beye a o mabrabo be ko o manim yetimi ko schools na secondary schools junior high schools na ye ne mabunu na hia na ya kyerɛkyerɛ mu sane abrabo te se nkomo ane ye ba bedi pepepe ni a kyerɛ mu sane abrabo ne sitie ni a show mu den ni a show mu nkran sane be ya omo nso so betumi anyini na omo ba be ye mpanyin papa na omo daache no ene ye esioye na napoku ageman efiri hen obi onim mi bia no oka kwabrefo nyina ofa me ye kwabre ni mapa okay me maame efiri kwabre safo ne fan so free Kenya ase okay na me papa so free Kenya ase adwumam na ne fan so free himan enti me de kwabre oya kwabre moja oya kwabre moja ti ba bia kwabre fo mu tie anwumre nyina me chia obia okay wanche won kra akom no obedi ho yawo e bi se fidie we so wo tena so a be kakra kra no bo nse ye do number no tudwa se de amanfo be frefra wa asode enwuma wo mu botiri carpenter fo se futu koma wo mu a bo hu ni pe be frefra na napoku ageman firi won koda brem besi sabre ye ne wodi ahyiamu abrabom te sei se de odi kan no abrabo obi ani ho be ka se wabo abrabo a obenya ne pepepe abrabo ye kukuruhwi ase anokwasem sempo sikafo no sane odi kan no se wo beni nipa kro no na bia wahwe ha obi yare bi kra da ne so a obehu se enye bete nti me ma memo ewo ye Kenya sa emfa ne se kwabre he ya but e mofra bremu no e na omutu bata ko kokopie bona hafo right friend dua ya nkwanta okay ti emfa ne se free ya mabunu mu mofra se be si se ye wie secondary school de hwa na ye bo abrabo no e odua nkwanta ni sunwan na ye di agudie akra wo sanete na napoku ageman obi beka se
me papa ne me maame sabia ku sabia nya do no omu nibi omu nsam nye timi de mentumi anko suku timi de me fifa so ko sua amadwuma na na poku adwuma ko suku wo he ko duru he fa yo se sie ya me ne o kasa Sompa FM me she me primary ase e odua nkwanta ho a na me call secondary school so e wo ho a disani o kan ye no se obi free Kumasi ha na okoko pie mu wo ekura me bodin a ye niema mienu okay so nye ade kire anasa adwuma ne be transfer na ye ku adwuma no ye den okoye okay ti na mesi o me de no ye kuani me ma me so no ye dwadini okay na sane o kan na brabo no na enye betesa ye wo ye enan emfa ne say num na baako efrim na ka 90 ma miensa ya me fa ne kranse yi na ma dane be ma medem eti so wo hwa so obi wo ma on say ma ya no mo mre nti attention ni nyina ebe koma ne so nti wa wo ye be ma ne de o say wo na wo ye den o fight for life I just wo ye ma nua be ma aha ma nua be ma nti wo say wo na akope bibi ye den ebe fie eti da bia de me ka say me papa na nye se obi na onye sa wo hwe kukuruhwi ase a no odi osori ahomache no okomfo no okọ no oba na so na ahodin no nye den eni ho eti o ye bre o de mi dura mu ko secondary school mi wie na me say otilo na me pro di aka ne de na ho say me fire den eto me ho so okay na me tu bata na me ba Kumasi sa ba biem nti me bedru Kumasi no na ye say me papa ni nua baako so your friend or Mr. Obin Usu Frederick okay nya say on na ye proprietor or Advanced International School okay I mean chanu ba bi ewu bia Sompa FM ti me bedru Kumasi ya no so me ba so wa ba de a papa me school ibra na nebe so mi mu na ye nhwe na me koso adekire mu kakra okay nti adekire no mu a na me a me toto ne ma na chese me de me ho to school mu e wo Kumasi Technical University okay minya admission e wo UCC ana e wo se me ko ba na niam mu odin na me hwese me be free akwa Cape Coast na ma akwa school a na moa e na me peke KSTU admission no okay it's around 2011 atimo o ko ho no de na o my university no na ye poly ye mfa say year bay 2011 me started o na me wie ko da 2010 2011 na ye started okay ti na mse na niam mu odin ti no decision am taking ni say I'm a regular student me yonko baako Abraham o Fadia me ni mienu nti ye ko class a ye lecture be mienu a ni ye dwane na maba be she school mo na maba be kira de se na be ya eja me nyinya boso me kakra me kakra e de ayede e de atiatia e me call level 200 no lucky na me boabo eska na se me je ho e wo school mo eti me collect anopapa no me dwane free school mo a na ma be kira de e bo be 12 a na me call back to lecture nti ko do lecture wa breda da na oba nso be ye ne den ena yegusu kakra eti to da oba school mo a say o se da be de school mo na bi a form 3 for ne ba anopapa na omo no wadi kan gina omo na o de aye da gina omo so no wa kire wa de na pa na wakwa akodru campus ti to da wusi airport run about a this o to tomu na o ye den uwram enya bete school fees one na obeti your school fees one na obeto atade ahye one na obeto empaboa one na obeyo bibia me nyina so fira de kire di me nyina fira de kire num eti wo se wo frɛ fie ni enya kakra so a na che se wo de no na ye den atwitwa wo nti kakra na me bom me homodin na SRC executive oja minya baby I am pay school fees etia am pay school fees because why then is eneye na ye rewura mu kakra na ye de ye no kogu nti enya position na chese niema mu ago kakra na ye da so be kira ade no so na be betumi atoto niema but on say no de nam so ye executive ti o ba bia mu da na me hostel fee no ho ayeden adwono nti ye wie ye wie school no mo post ye national service so bia campus me wo fans any ni atomi de makwa akoto sankore achi o ba bi ye di body pese okrom ye normal na mi kodru kro nam say nam say no service to the nation and ye hwe ba bia ye free na
yɛbɛtumi a aboa wɔn nso so na yɛde kɔyɛ service no baeɛ nti mewie yɛ ɛna mesan bɛtoa so wɔ Uniba ha ɛna mede ɛyɛ me top up degree na mesan me call back Uniba hɔ abiom kɔyɛ me masters ɛna ɛnɛ me gu so a me wɔ University nso so a me san ɛyɛ ade foforɔ ɛka ho na kyerɛ sɛ Nana Poku Agyeman sɛ yɛhwɛ abrabɔ kukuru hwi aseɛ sɛ yɛbɛka sɛ enwuma sua obi papa so na sene obi wofa bi boa no a wa nhyɛ dan hu ni sa wa na piepia ho ma hu bi sa efiri sɛ obi ani hɔ a ɔboa enti me se de hye me tirim sɛ abrabɔ no me hwɛ on o tie ne history ne obi onim ne bia obusa ne classmate no you obi oyɛ very brilliant nanso so wɔanya piafo nti ene kɔ wie no ba bia no wɔ no eti me de hye me tirim sɛ obi bɛboa ma wɔsu de nti sɛ wankasa wo bɛbo ho amoa de wɔsu okay ɛna me hu bibi sɛ metena wiase a medi hia na wawu kɔ de sɛ wotimi edi mfie kura aduanan na aduasa na wobɔ homɔden na at least wotimi ɛyɛ nhyehyɛ de to akyire ma no ho a ebetumi aboa ma nkyiri ma no nso so ayɛ den ɛho ato mu eti mayɛ wo sɛm ba ko pa da bia me kae na me yura ho yɛ sɛ na me ni obi yɛ adwuma nti na yɛ de adwuma bibi nti okay bibi hinta okay eti me tama me wie keep on na wo sɛ me kɔyɛ first degree ma co school na do final year last semester I me better exams na aka me school fees 500 Ghana cedis me tua wi me call me dwuma wura ho se omo me bosia na nka me ntimi mfa last semester ohwe mani wo se me be dwuma no mu nche enti ontimi mo last semester timiti exam so ha ye tro one paper no mbe pamo ye ti yes as a gra de chin ayesan call ye na mbe pamo ye am so okay there's no way two people that's two people squad ya na we trade ya na two people squad ya this me san call ba be terrorist it I didn't even take a second thought na me dey abandon sa course no bet na fia be sem fie mienu na what course aye adwuma no me course wa ye adwuma no because why ye adwuma no ani nipa no kra ye adwuma ko be mfie nsia ko mfie nso because I thought that would be bishop wo hun kran say na nka me maame me papa wo bi e bia nka de me kan me 14 nipa kro no bebre because say wo busu akra ntimi amo na abonti so ni amo wa eni kwa say o man how but e share me din me bra ho anyu me e share me kran e ma me hu say last semester sa asem we ye me nka ne be me nka kese last semester okay last semester and na the betu obi badin because one na wotro script ankasa so akotesha institution na last semester ko ba say ya anokwa asem say asem na wo ka no one na wonim feeling no de ye papa anya asem ketwa ye ne nana Kwame Aduna doctor nana Kwame Aduna atwetwe nkomo simadu so emra isia Nana Poku Agyeman oye youth coach ye kwaba na youth coach no nkomo no ye baba bedi sanse ukuada ya brabo mu nsem o na se obi wo ho na so obetumi abɔ ne ho so aye adwuma kakra ade apia ne ho so a esanse ne maame wo ho nti ne papa wo ho nti no onfa no enye asem onfa nya asua de se wo hwɛ Nana Poku Agyeman ya kwa bi so abrabo bai wono ana eto nwoma ade agu na adwenem ka ye de eki ni mo se company fo se oba ta ba hwɛ ne ba ama ne sia fifi na wono so ahwɛ ne maame ane ne papa ama wo sia tutu na so na ne si fifi mu no ekoya asem foforo eyobra yokon ukuada ne de sa abrabo mu enkomo enya asem keto Dr. Nana Kwame Aduna watena se ye ka habanuru pa dia fodofo enya asem ketua na woton ade paso a emfa de ote ho na akoto Nana Kwame Aduna e wo mpampuru na se a papa wonim de
Doctor me mo akwaba. Yewura. Katache bibia boko. Yeho adum ti bibia boko. Na de otu sa ho de ne wo soro. Papa bi. Yi no kaya ma wa ya kakra. Akom kan bre. Bre. Yeho adum ti. Nyame wotumi. Nyame wotumi. Be me na bibia boko. Ho te sei. De nyame ase. Ye de nyame ase. Kwankwa no ne doctor ye adwuma no ba ko no. Duru ba bia ase na na tukwaya. Ntifu ni ho a apagafo enso ewo ho enya asenketo. Doctor Nana Kwame Adu na wachira kwa wo hene fa namba na tudwa ya na amanfo pe namba no tentempa. Sompa FM. Kwara so agree ko masi. Kwara so agree ko masi. Mano. On pe basa. On pe basa. Enti sa ba wonam timi ho am se enu ko. Ne bi so mikrofon e ka se ntimi ho na ko. Me pe basa. E na ade wo wiase pa hiama pa nse. Sumunyame ye suro nyame. Suro nyame. Afa e yale kese pa nyame suro yale kese pa. Enti wo ba ma so ye de a. Enti na me mo mfie de se me ko na me hwe me nya 74 years. 74. Aso me ho den. Aja. Me to me nyale me yade me bibido me no Sompa FM. Me ko le wiase e de buegum so a. Bogu de buegum so me tin ko mu pa na. Ho ba bi antwa. Debele ha na pa kakra bi. Eno nyakopɔ na hem so fi se. Because for see nimatu ente mo nyam what to ko hefa bu sa won me o si ntem nyam ne ba bo se fi so bi ba no na mama abatu no hu so na ne ho menye na ho mo me fe do kam se doctor na me ho meti o ma me no ho men ofa na mi moni dini so kam bo dini o brimpo ofi duduom brimpo bi kese bi pa ye so nya ni kuromfo se aware papa wanyenti ai ya asem aware papa wo kunti before be young ade ba ko nyakopɔ ye me ya se o ma broni wu ye nyakopɔ no ko so ma broni wu broni na bi no ko so broni wu broni ko ta don papa a cha bi foi bebrebe abon enka kan ye Ghana hayi wo say enka kan ye Ghana na Ghana koko o timba ho boxer do bibia ha ka to ke tu aka bilo day so eva se Ghana broni na nya sa che o tra so a bibia ho no ke tu aka bilo day ova bibini debele ni ko Ghana ha bibia wa so ye ho kire bibia wa so ye ho kire nana ya dum papa ya asem o broni wo so koko broni wo koko broni ni timba woni boxer woni gold se kan wa so ko na wi ho ofa bibini I was like before look at the cretin chabrofo ofa apo ata on na so no me ka chono broni kuta papa broni kuta do na kwa fa asem abo ne ya ko sura no piano woni no so piano bibini so ya hide ya braba form ya hide obetiti ya ka you say wo da chi no ne ya yo ya fo ya asem o ofa bibini dabi nyakupo no mi se ka ye ma me no me dia nyakupo mi se eni kwa se kokum broni dabi de kwa se broni wo obewu kura ko nyini nche wonyina na kwa san yakora asa na ka che onu ye Ghana fo nsuo ni bere ofa Ghana bibia wa so ho kire bibia wo mema so ho kire aduna yade be na wo sa wankasa ya na ye onwanwa pa metabusa se ya ye onwanwa yade ya mi fa mi ho ne wo me yadum kan eso na no mo ye dey yadum kan ye nta fa me ho papa abodamfo se soko de ba madaroma ne bi firi chi afidie ni duro akiri omo ba so omo nya good result wo so yendi wo se na 3 days time ba elemtika mo ba oba ne ho beto no wo se ne ba doctor maami a wo free Holland abrochi mema na otihwi mu na kosi sen me on from on Freddy munu number jese me busa Abraham fam e se me na ade number mo se utimi nante kama na utimi nante nko akiri wonya nante ne ko ade training kakrakra na nyame ya admo na asem a wokan ya se kwasi broni hu se wa free hwi ni mo na FM ebe yo mo wonwa broni ya kan maame no kasa me friend me ko fi akfa na me say on fan sadin doctor no wa buchi no ofa papa bi ba boga ofa nya se me say papa no wo krokra wan kra me anya hwe so bibini broni a kodram fom doctor ntuti ahaba bi tuje maka yare no nsa me ka ya na mani je ho nyam na de maame nyam na de maame da bi o mbekwa agya wo won ko nyame ofa ade egu wiase ye pa se nyame hirawo okay ofa egiskia chicho bino nyame hirawo so bi se me ye president ya ka to committee aka unya do ka committee aka se bibia wo ofa ye me yo se bibia wo memwa so ye guso bomusia ye ho kire ye bibia
ya tisika so kom de eskom de nana ayem yo ayem ya broni nya hatra pa afia kato ke tu aka bino ese ho chire je se nkofo ko sika krakam ya kuafo asu ya breno ya sika krakam okay ya ne doctor Nana Kwame Adu na agricomase eno wo hotel Azabo anim ho anase New Mission Academy anim ho a uduru a oso pe papa na wo ye abibiduro no wonya yiraba kra mi ame ko pe ne kra mi kopie ne na fie eno mo kire me kwa ketu abi wu me na menam so ami koi doctor yes efom yade etwe efom yade memo oduo be yade no ana eba ana se ye to yade bia woni paso nhum de wo okay nhum de wo ni akoto abeyo okay so enya fe nhum yade so ye beto abeyo sisi a enkanka cha wa akọ so si ofa media nkofo ni wo me hu no ade agye me nkwa madwum han okay na me so ugini dia na suon bu no a wonuma awudro kra wonu anokwa me se ofa dia bugumo se sai ayene ye nokra ba dia bugumo so no gim na ma ese dia amintum no afire ye yi blog afa na ehwa ye pan ofa nyame wo ho nyame su nyame ye nyame suma den ni nyame se obosu nyame ebu nyame afa nyame obi o ye le biom na kwa metu na so ye ya dia wo nipa ho die bia ye free mu a en franco na ma en franco ya die bia brama so ye na wo wano so wo ho wo wano na say wo me defia kan adai o se me nya yi no so na wo se mami ba man ko ye na de man force enti wo mo se de ba nse me gusu ye ho ade se de me from na no to mbo afu de womba no o se me wo bi wo de mo he ya ba bebrebe na so masa so de se afero mo gusu ba okay me ndo mo ti ade kan na na me bo mi nsu na su mi nsu no bo ti afero mo so bo wo afo no su okay Sompa FM o na su se kwa be so nsu mi twa bi ama no mi nsu no na okay eno ne asu no ukoya yi ni ba yi okay ye no mi twa me bo mo so mi twa bi ama no okay ohu fia ba no ho ne mo se ye mi na so de tware ye de twa ho ye de firi mo che me ye de tware nti se efia kan se mbo so okay na me nti me ye ni nyina preko nti mi em se nti na o mama doctor Nipa efre mo jo number no nya asem keto a 0246 0246 0246 0246 24 13 50 0246 0246 24 13 50 0549 0549 54 54 94 94 0549 54 94 94 Dr. Nakwame Dwa o masi agriko masi okay uduru ayi ya friends nu mishina obetuna fafama bambo usi sofole a ofremi a ufa kai agrika besi nu mishi ena so ofrin kran na ba sitek usi tek aso percentasika okay wa besu star junction petrol bi o su ha won se tertiary rank bi o kakraka usu ko na no ye do no utka lutu nu 2 minutes na do no ena ofri enkran na ba obetumasi ha ofri yi aboache na ba obetumasi Star Hotel wa wo cross kwa no ufri boss na bo cross kwa no wo de petrol ni cha test rank bo bom na me bokuma e bi fri ye diba ya nyira e bodia nana mu na nya fetu na me tuma chete bibia no wa ni di no e di na me kudi bo na me kudi ba doctor wa duru me do di ano odene mo ano odene papa enti mema no mo fa o senyo yo ade ni mu omra ma ye husi mu omre na adu na e wo ho eye bibiduro eye bibiduro betu de bia ya hyensa betu me di ope bia wo wi no kwa Paulo ntia na ateta mnum ntu de fra bia semelo se betu de afra wabra wo pa ho betu bi ade yedu empede so sha fagum no doctor oba nu ntia nyem so emema duro no ankasa no adansidi wo fia ho Sompa FM no ana do pam adansidi wo fia no ano odene Panipa mi ko bi manka bi ahweye te sei bibia kama pa yade be na duru ba bia doctor Nana Kwame Adu na sa abu so te wana botini ko na ho timi say ye nana nyoma wo no be ma kokko afifiri ne to nansa okay
bema ne nasi atatai obi abondua kini bacho kini no e fan say obi anu odo sade itimi fa ho say kini ti say akoma kola ti say akoma ti say sade be ye ho na say sade fa no say mama fa no ikotwa na yi achinti yes and say menan say sia okay menan say mo okay ene bi so say kura and yan kan kire Kumasi Mountain for wiase afa na nyina say doctor na na kwa medu na no nyame na de ne bae awo kura de so tete be man mo chi fa hwe hu nsuo he wo nsuo do fa hwe hu nsuo he so wo be hu say be me the doctor say eye kura de tere me de no he wo be hu say different no okay pani no anu gu asem so koko no oba doctor ha 3 days o de fifi mo ni hu nyina untimi ntrasi e ka mocha untimi ntina won sema da doctor na kwa me hu na we oba e be ko no usisi yo ya uba ya onumoduro na oba ko toilet ade be tine ni ho no okay na e microphone no so mia so ma haba mono no e ba na say ha adwene pani usi koko no de afifo to ama na pa ya moje ba pressure tibu abema bi wo ha na le bema mo aye ni bi aye pressure okay bema mo aye mele si ni trasi obu a pressure wono so abema mutimi ya mele okay 12 pressure wo so sele na jojo nso obu obaju nso be bucket ba kwa nsa na ade achi oba doctor ha so ni betwa okay en ha wo ko ya nkonko no maduru okay en ha wo ko tuto do wa bonti e de bra enye sika kesi e bo ofra wa se ni fa se na ma ni mo na doctor chiwa on pesa blabeji wa yale sa wa ko chinchi be bia mo yabuwa doctor ho de ntisa eni penti wo ho so be ba ho beto na akwa akofo obi aba asisie ntina doctor wo ho e no obi wo wan kwa akobo no o tun ade yedwenu yan to wadwuma sai utu ti adwuma ye fa ti eto ade pa ben pa boni ni bia kwa akofa bibi dia ba be se wadwuma ho ama wa de akura yedu ani etwama doctor ho e bra doctor ba doctor ha sabi etuto nyana de no saa de beto wa de doctor ma waduro se fa kwa se nyana de no yan to nya ma ye nto da bi mu nya beto ne pe doctor wo se bi ho ba wo se bi pe se bi nyana de na ya to no bi se no so ba fo da bi doctor nyesa bra na so de no nkoso wu ya adwuma ya bra doctor ho adie bi e hawo teme ho ase bia no fa kwa aduna doctor na e ba yade afam dia ani franko oba wo di mo de e aduna ena me hwe yade so ho wache kura 3 days 4 days no e aduna usisi yo ya de bra e aduna memo do ba ni ade be tena usisi loko e aduna no ka kire o pastor last week ni e ba ha si na man bi frɛ lady bi frɛ no wati ni kun obowa okay aho na doctor kire na duro anajo na o kire na duro anajo na wase everyone say asthma ya asthma wase tishiwa anajo na me chiam na duro tishiwa duro mam chama fo nipa mo ko ene doctor so kire duro ba ko afidie so tishiwa o obi tishiwa na duro ye akatwade hini unya bi na ohuru ho na awe ho na register tum butumeta frank atwade nsu butumeta tafro wo eno ese wanoko ho to sisi a duna ena wapa bi na ayi a tibia eno waduro ho me be mo awe wi ya wo frɛ say ya wo se na nyame atwade yo duna ekuro de bra ekuro duna boss wo de na boni am tete so na san ti pampani bi duna yefia ma no entudwa agro ye de na ade za kwantufo yemre na so 0246 13 0246 Mubon foforo 0246 24 13 50 059 0549
54999494 emano mabobo ache ntia fa mo keto bia no so adwen bega no senye no a no ti WhatsApp line no ankasa na brochirefo ehun behia mamopa adu na WhatsApp no 0549 549494 ero kra de e ya brochirefo no no mat cross abonsam bra ya duna ya bada duna ase Dr. Nyamishra sanse odwi nipa hu yi pa asu na me bone on koma de memendro be bra ha memendro na watete na obi abohwa be dibia okay anoti omanfo a sabia ku sabia nyado omo be mamu aye mmere enne wukuyi next week wukuada edu na simu nyina momra wo bai be ma wo memedru ni bi konum free na fa dance di bra eye tie ya ne doctor na kwam ya du na na etwetwe enkomo no agre koma se na doctor wo doctor du na no enti ya kwa agre koma se wate wo kwa hotel azab si ho anase new mission academy si ho ose wo papa ninu a wo ye adru wa no wonya yiraba yenko ni nkotu ya de ase bede aka kira wo sama mene wansa yade dipa benya wa yade kuru ya yade ya yenko ni nkotu ase yenko ne ne nana poku ageman youth coach yento yenko mo twetwe ne so wo obrayo kon tino sabe de yeko de tie ma ne youth coach no na kosem no na waka no fan show trim se wo se obi bua anansa na wotumi akosua homa duru ba bia pa wudi ni kakra no wa betumi abbo wo so apia wo so e wo wiase abrabom no ato suku so eno ti nana boku agiman ti suku pa de ye kan de a wa na hwe wo hu sa pepe sanete enti na ye de tu mabunu ne fo no se bibia wa opese wo ye bia no wo betumi abbo wo so na on se na se kra de wiase ayefo ase school no ebi tibutimi ye bi online otifi na usua ngoma memenda ani kwasi ada bi fi ada anwumre bi so kradie ukoye adwuma pon anwumre no aiden akotena class eti no emfa bibia mu abam se wuntumi nya da bia nkra me ne omudi nkomo no be ka cho se ba bia ye free se ye timi ye free ho abakumase abekosu na wo ti ha na se wuntumi nkodi ana che se wankasa because me kai se ye co primary any JHS ubetumi ya nante minsura hakra to be Dr. Mensa ansa no wanya school ayeden akọ ade achi a no wasan ayeden wasan aba nti abrabo no enye bete Dr. Nana Poku obi wo ho abaye na adwene se ofa wo ho o maame wo ntu onye adwuma se ka de sa hye otirimu a kan koba ne sa o safo no de na be ka kire o yeah de me ka kire obi a ne se sempo maame e wo bi o papa wo bi kra na eni kwa sa o mani di otirimu dem de enti a me ka sa ne se woni mu da owuo ebeba be fa sa o maame a na wo fa na firi asase anokwasem woni mu da yare na na betena ha ya wo ken amanfo yare o woni mu da yare a ebe yare da ho bebo nipa kro no eti wudi ese wotie yie na seska ofi a advantage to you nanka ye de ye nhwe ye mampanyini John Dramani Mahama anase ye mampanyini Nanado sane nko de obeseketa da nanka wo ni isogu ni anokwasem o mampanyini akufo ado ko president how many times ena ansa na wo ba benya akonya ne de me kai ne campaign ba akokra no wo ye kra de platform ni bu no e man ko theater wampaba eti nanka besa yen a ye ni bi na wode wani akoto maame so wode wani akoto wo fa so wo fa na wani dane so no so wo ma wo hwe wo mu onua na wani dane so no so wo ni problem enti wode e wo sa wo ye ni say tambia no wode enreta so na wode modern mo na wode onyankopon suro ayeden aka ho wo anya gidie wo Kristo mu say ade na wo ye no cha na beche Misa media mi kese bia mi nyane ntama bia kasa breke bia pie degree bia kama ye but unya ne sa but with time e bia next time ameba ha mesa ni wasi nkunya sei no e bia mbeka jo so se kra de ma wie me PhD ana so be ye lawyer kra nti ko jame na me nkonko ye party bi so what you say nti modern mo wani ntu obi so no okay
Fuani entu obi so ye ne Nana Poku Agyeman youth coach. Na youth coach no eno so be frɛ mu tamben. Be frɛ mu ewo abrabɔ na ya famu no. Ena ye hunu se. Etie no wa na wo kreti wa de. Ana se osua ho ade se wo betu mabunu fo. Eka niema yesua no ho ena ya nkasa ya ni nipaku bi aform ya aye adwen se ba bia ye free no. Yesoso ye de be soso emabunu no nsa. Ka ebo obi onya nkwa na nye obi a na ebo na wote ase ebia na Opoku Agyeman de matimi a survive de ma famu no but ebia na obi de agye ne nsam kra ma na kofa abrabo bia ebia emoa no nti saa ye botaye no ene se ye beboa na ye friend se ya soso emabunu no so nsa na ye de kasa kire na afutuo ani akwankyere na ye de akaunti eni nyina kanema ye hunu ne niema ya famu no na ye pese ye dibi ehye emabunu no nso so nkran se omu betumi aye se ye aye bia omu so betumi aye kra bia bro ba bia yen ya ya kwakutu okay enti he na ya na mukọ na modi bofutu ikoma saafo no mostly eye wode yen ankasa ye hyehye na bi o nso so a based on invitation last year nko akra me kai kra ma nye dwumadie no bro dunum okay ebi o ho a obi na organizing a conference na wato ne nsa ayeden afro and obi on so a asafo bi na ebe to mu nsa sorry for say crofro ma sorry bi o gospel faith gospel omo youth say muslim bi afibia me ni omo anhia akra no mienu ne miensa na bi on so a school secondary school biti to mu nsa na omo de afro na no so onuma kokasa bi on so yeso so yenya resources na ya so yetumi ehhye conference bi and say meetings bi na ene mabunu no enya kasa kire sanete okay and Nana Poku Agyeman yebre na ye be wo so de akoya futuo ben pa na dawa koma so de mabunu mo wo Ghana hasabre ayidi nkoboy afutuo a edama koma so de dikan ene se oyo babunu na wosi so a ma nyamisuro eni wani mukai da bia me ni amanfo kasa me kasa obia ni ho ye perfect but se nyamisuro wo wakoma mu a sa wo ye bone a woduru ba bia nyamisuro na ewo mu no ebe kai wo se ba bia wo ye die wo ya yede wo ya atra de toso mienu enso so ye ahobrase ni ojo eto da abrabo aye boy ye ka ni se ya fefa nipa bebre nso nsam ya ni nipa bebre atena wo nso asoso ye nsa e aba bedru baby edru nipa ba kwa me ntumi nka me life story nyini mfrim ye reverse Sompa FM na oye sofo a emfa nse me ni be hia asori na oye me sofo futuo ene kasa kire ni atenetene odema ye ne eboa se wuni ahobrase a obi kra atene wa obefa ne se nipa no wotan wo onze me kan story ba kwa buzam se me da so ye adwuma no say who need that spirit now obedwene say e wo so wodwane na obi a wono last semester mama sika go to school mama me na msa na adwuma bi obe sha wo da mu beti ni sio but ade echi a obeboa obema wo so no why de wako ni etoso bi mu American so eye nokredie anokwasem say bibia wo ye bia no wo de nokredie di wani mu so abeboa da wanhwe ya sa wo de wanfa nokredie ani wani ma da wo nhire eba no na wakọ akoye mfom so bi ebema nokredie na ide free wonsa and at the atwato eye enretaso determination resilient say obe ohwe Asem Mpe Nipa was all ye dey sorry say me ko school ni eyi wadi a enkyere say wa wie ya ye dey aba e bia wo ye obabunu na mfom so bi aba na wakonyi nsen enkyere say wa wie ya ye dey aba e wo say wo san etena se na ba bia mfom so ni free no wo siesie mfom so no na wo san esori ye den ejina enti emasa amre yo no ni wanim na ebi adwuma kra wo ye na mabunu no bebre nso so akwadro so obi bia adwuma no de hye ne nsa inse so obetene nani obedwu nani na wahwe adwuma ni ye nso so ontene ne ho nye taxi driver obi atoka odi amount obetimi abo homodin atwika na adi no kra na nso so watimi atoka ni bi na abeden ababe ye wankasa wo dia it is a wo de saa ne ma yi di wanim ahobrase no kredie adwo obuo ene enretaso enante a obanyim gidi se ebe ye dendie na nso so Nyankopon oboye ho ban no
odi ebedu. Okay, yane Nana Poku Ajima youth coach na dwumadi a wodie no bi na wode eye kasa kire ye afutuo de mama bunu no eyo bra yo kun dwumadi debuku ada bia na ye di dwumadi we eba wote na kosem no na eya wona wawagya na nsoso ne duru baabi no wono na ne tua ne ho soku fisi eno ti se wo ho na timu de no eya ase wo na wo ma metiase wo papa tiase wo fa bi ne nsam wo bi ni wo sisua nwoma orofo ya entotonase if you say omanya yewoyim the highest policy is education yanko homa no so emra sisi a 0548 na 31 0548 na 31 and I say 0551 na 31 0551 na 31 yanko homa no so na yene yahwefo ene yatiefo enso enko twetwe nkomo mfaadwene kakra emra se sanse youth coach futu wodi ama Sompa FM adwumadie we no enya asem kura we eya Asem Mpe Nipa adwumadie so obra yokon adwumadie a ukuada bia ye de brew eno no 0551 na 31 0551 na 31 0548 na 31 hello Oforisuo Asafumu like Peter yentie o. We dey mechi am nyina. Ya Josu. Ogo dey ba ni ye pa. Na ye papa utie en sama o dia just what you don't want to bra ko ni ye da. Na e ko ma ye na bu na ye tuo. E wo say me ni break ma ye. Ni so nyame. Na ye pasa akwa anse dia ya ba bo bi. Mo ma say futu ya o mo bi brain, mo ma ye tie no wa akwa. Ni kwa mo e da. Ne da bo ai ne da ati. No key. Hello. 0551 na 31 0551 na 31 0548 na 31 na yenko kwatwetwe komo emra sisi duru anwumira ya na me homa no edi mani se prefer youth coach Nana Poku Ajima brano no baby a wokan ne nsem duru ya no timi se bi da so wom bi temu pa ye behwe ni ato ne sa frɛ no free say atraten ye ewo abrabom ma ne mabuna omoaba hello baby a frɛ wudi ma me man onne so ma me why Pa do mo ka sa frɛ drum pompo ayentie why pa ko na mo kana mo Sompa FM me ya konkoma ne be me twina ko ya mo ta kama okay yeso ya bre papa pet ya no me timi ta ya 5 years ni me ma on be dia so but aka ne ba ko a me ti na ye den agila okay but you ko say glass ya ta but am fa mama oh and ti so pete honum dia mbeti ma bwa ni so oh jo hello wani o maju so eburu katache bajo pemi je me katache takwa yentie we eni me de ma ti do bebe nyangu pon shiramo tane pemi na mo di ekutu sem e de bre ye kama pa nyangu shiramo na obonzo ablabone na komo nye bete je papa yo kompa me be nyangu pon se di awon na mo ha o se di amo oni ni film to no so na me da dance to the bre ba be bi so a o di dance e ni tre o di azu so ma na be mu nze kakra ji kan ko po ti ati ayi ru ye nko ade ewu a na ni pe na ka ni e nko mu nko ade no bi ye bia na onye mu gidie onye ma ru chemu e wata pe ewu nya ko po ni be yi amu bi bia na da se no okay ebe ye ya asem o hello Oforisuo be ma mo adwuma dance ma ne so ma me wadaroma Ligia ne Daniel Kashefra Dumano yentie we ya meka ne se moni adwuma na ama anwumre ya femrantie yi papa ya asem o adwuma na we ye no na de meka ne se enemrantie abai omo mpa adwuma de ne de omo pa mobile phone so my quick money o quick money ba de mi ne yi kan won se so ka kire mi abai ma se
Omo ne ho so no no a se ne si a wo de be wi ase ni bi pra na omre ni mu de ni won pa djuma se ma ke di adjuma yi o ma kan a obetimi aba master bi be do kakra u bi school a obetimi atoto provisions but na dia wo de ye time ni to the 40 FM ya makwaya ne kodoku kwa ase ni nya sta bi kra yo Anno kwasem. Obe catch o se no na ye de jimi brete ho. Ene kokwa ase bi no but kokwa ase no ene wo se wo ton hanki wo ton pike o traffic ana se be ma fra wo bitimi afon shiro o magazi wo be nyesika ejuma bia wo ya wo be nyesika bia no bitimi de aboa wo no me ye fie ni nto ye na ye jaso ko se de na ti ho tie no saa ni ni etie nti no ye da ye nua na se no okay wo din si ye ne enkodene e dia bewie de na de na wie oba de ni hira no na omwa no na ba bi opeso kodu no onfa ni kodu. Amen. Hello. Hello, Tony Katia. Manu. The person na money agreement. Atwuma dase. Yo, ya fana kaka, na kaka ti pepa. Gentie we. Hello. Okay. Hello. Hello. Yeah, so bad boy day. Yentie u kwaje supesi. Onja maja minyamu mitoni na wewe tingia. Nagaka ma abaya bi abaka no esompa kotimina dongu jamba bi mu mo pena. Tapi enana na mapo. Ya pebre wa. Papa. Yes. Esi bo enya oni kugura ko yenya woni kugo. Aya Asem. Wa ni uba bibia siwa papa no si beferi. Uba sa atade akome ti ejuma ti beferi fi pe mo si beferi. Ko pe pe on da kali para konya ko apete ne kan pa tell ma ne pa ne kan pa ke ni ro. Ale ke no si ni da ti pawe. Kaka wale wale toka ni setu kule wasa kapa ati pena ezi wo pati ngo to benzuao kana pesa amen pe yo na join Ghana papa na kwa no okay etiem ye fa last call na ye fa dwumadi ni nyina efre no nsia hello okay where you bra your kon madika ka cho se wuku da bia ya brabo mu komo na yene nana poku agema youth coach ene yene no atwetwe komo ewo dwumadi wi eso no ne nsem ne bia te akam eno tie no emre pesem no yebesa atuensa de afre no na yene na chebi na de atratre ene abrabo pa de abre enem bunu Sompa FM o mafitin abrabo no ase no nana poku yebeda ase pi eba che dipa ba ko mienu miense be me da se ne akwanya odi ama me kono ma mentia Naps Enterprise. Okay. Udru yija zongo ho a. The man ntade ene mpabo papa ono motono. Nti obi a otie nkan bia ma mentia omutie o pa. Okay. Omutie o. Na care do gas and oven. She the shishima. The shishima. Na minua mi ankasa minua yire so test. Okay. Test ono so wote mase. What pa opeso ofre ba onso onfre on try radio onya kwa nwuram oba test anya bete bia wo bia me chiao anwumre na ya che me ko adweso so Big Eat Restaurant okru adweso donaso so omuso so omo abie mu a mutie wo na ma adweso wo ba bia donaso adweso de mafa ho nyina da obedru ho bia adweso de mafa ho nyina de mudru na mo mi din se me na msimu nwura ho a what's the restaurant did they say? Big Eat Restaurant. Okay. Donaso call nua. Okay. Donaso any onwin finfini wa bonsuo bi ho. Abani se kokko sechi wa tworo. Nti time bia mo betwa mo bia mo de mo nwura ho na mo nkonko pa aduane papa emfani. Na me chia oba pa mami amanso so ba bia wo bia wo tie mi no. Mami chia na nyumre. Nti de cham so Methodist Credit Union for so omuti o amincha omonyumre susu. Okay, yane nana poku agema youth coach ene no ene twetwe nkomo no dofo se o fa na ba yi a ne ma no aka ebeboa sanse
said in a full stool city and or a counselor. And until mano 0240 635725 0240 635725 and anapoko nema and but you be kono the offer na no say o di mates na per license no okay say onya number na e free her ade chi a on frame na mintie na asem ni ye okay ya nhwe kwan ya be fa so a abrantie bi phrase sia na o so di mate na o pelances no so ni twi ni nyanti ya o so e konkomani enu ti no se number no escape kura no a oba so Asem Mpe Nipa Oforisuo Aboagye a ya ye behwe se ye be ma ne na poko di kita ho na wonsa eso atumi aka lances ni bi na poko zibra lances no be pe bi di ama ho free se ya wo fa mu eni wo kwotro nso hwe oh sufuku fees ye twato we nyantue o me bra ko papa na poko be da se obi ka chira santiman wo bi chira santiman ene anwumere wo kiti kriki yase akokọ omu ya yengro ne mpaboa da biada yenko computer so dwedie emrasisia Sompa me pese me di hini awo me fienti aya na nyoma me di sese me fienti se me task me god uses let me shower set no me pe popom ani di e be chedi ama me enunti ana me task de ni nyina me to free frank enterprise task no size be na open 60 by 120 60 by 60 polish and rustic 40 by 40 polish unpolished and rustic obey you ready of frank enterprise now love task no 30 by 60 25 by 40 and so many do ho wash you floor no 30 by 30 size ni na me desire who do be our pelo obey be ho na band season na who do so there the water closet who do be obey be ho kitchen sinks and the taps I would already be washroom basin and the cabinet any Turkish doors pop only cotton of fear and a comfort room to the answer frank enterprise now baby send the super frank enterprise it's not market magazine room and celebrate the north filling station I was saying a whole and a frank enterprise now maybe there are some decran say shower blue is any half no for baby se o pe task papa ni mama o so bi etu akoton a en to wani ko baby so do we check frank enterprise ye be mo ni popom ene de me bo edafom the number is here na ti asenda attend the maka kire we number is 0245 283458 and now 0205 987868 now course I will say you come from good frank enterprise task papa doors papa any device is papa headquarters number 1 oh dabi ma bantem do obi ayesi mumbra ni entukwa na ma bantem sa babe nya botre oh also mutimi dile kakra tase nana babe mama yempe baby ntuna na yenom kakra ni emfa delay ya kwantio no bye losing the repeaters to the player losing the repeaters and bemansa losing the repeaters memansa bama breyensu memansa ni Nyansem, one to many power when you feeling watch it, and says up in front of FDA, Ajay, you Grafiatum. And say, Osei Area, Yamasha any a tear for Nina, a Joe Aquaba beam, and the body of Santama, Ajatu, a Sompa Mpe Nipa, as this is my momentum was you. I don't know the bed and your pen for my sibbe, yet the agmon, a tt. Hey, I Asem Ghana has said. Katacho Beman a can as it be a man for a crancy. What's it not baby a man can't say my dear some could dream. And some that so a woke must say a beam. Some that so a sentiment beam. I ask them. When I'm my uncle, I'm a sure dear from say, I dear can see some name to me, and Pahon. Doctor and Nakwami do not say, Sekabruni baby woo. Nake de Ghana ni ana bibini akwose sana na kwatena nkwam ade internet so kasa eyesisi enu awo
me ma mo akwaba epom te say mon kasa den me ma mo akwaba biem mo ho ye ma me na odin de say Pacho ye frame get shudin kwa ba idina dodo na frame ye atama me a woten wa wonta afo Pacho ene se wunsuru ade no o de make ya say o wonta nsuru equals to fashion ho mame o wonta nsuru de ma me na so ye frame say majwa so firi na baye the Pacho ina ye fi butantia na mo free buy ma no okay mo akusem ne say amode abeda Oforisuo Aboagye se won komomoa o how ne say wa man ye ne say Pacho ye how nyina ne say ye to susu na ye fa no group susu ni moto de yi susu e wo fon so dabi Pacho efie de obi ehu ne yonko no de akoma ne pakoro Pacho ba ko na de ojeje ne frɛ no say ye we na kasa Pacho ni dinu we na enim ni dinu maame de ojeje susu ne frɛ no say Pacho ye frɛ no afiadoma ono so te ho abi de Pacho enhase no onwa bi ne frɛ no Lovia ono ye ne nete faako nti na ono na gigye agire no ye se ni nwa ne so obetu bi enti no ni nwa ne side ho no nipa no do so ho no enti no be ma ni nwa na gigye na ni adi nti obetimi agigye susu no ene ye te ase se wonye enti ne ye boabo no na e de ama Lovia no de akoma ni nwa no no won taso wo mu group no mu bi da bi Pacho agire no no ne baaye enti nam nipa amotu susu no nyina amododo ye sei be Pacho na ye 35 na mo jeje na wotwe bosome anafe be Pacho na wotwe bi ana matu ama nipa baako Pacho Sunday ne de ama nipa baako no okay yenti o be Pacho enti etukọ enimu no edu ba bi na Lovia ne so wonjiji biem de ojeje da ojeje no Pacho wono de mo afuti ase no so wonjiji biem me Pacho no so wonjiji ne how ne say o so wonjiji biem o se amanfo discan ba o mo mfa 1 cedi no o mo de beto so no o like o mo mfa ma wo obesende ana ya no sende to da so timi di kofie e ko mo ni kwa bi so no kamene ne ya adwene se wa mfa nto so na se wan koyi ni sika bote na se wo tuya ka so beti wa da maame me Pacho yenti o enti na ye sa ne na ye jege ne number ye na ye sende de ma no enti ne eto onu jajeje ana me Pacho Lovia ni jajeje no ja ne kwa mo ne ye nkonta kama se bibie ko yie na ya nti asia so bet me de kwa me de me 1 cedi to so nti o mo maka no o so mo mfa nto so nti no onjiji bi nti o jaye wono ayi ne ho afirim me Pacho so onjiji no no ano so tubi me Pacho no tubi no oja no na mo ya 34 as 35 no se figure no so bete wanyai o skane no oja je de mani pa foforo okay se ojiji ko mani nwa ne nti no wono ni jaye se mo bi amfa ne sika emre no ni nwa na mejeje na ade ni nwa no so ye frɛ no sei ni nwa na de afia no afia adoma ena do oja ye no so ye frɛ no sei Pacho Lovia yenti o enti Lovia jaye na ni nwa na jeje ne ta enti ya na ya sende ama no number wo bi aho enti amanfo agegea na ye 35 yedru 20 no ubi sana se nipa sen na age a eto da se nipa 18 nipa 20 nipa 17 uko bi sana se hwan so na je ya na ni buafu o pekura bo ogia on shadan ni buku otrotro ni mu o buku otrotro mu nso na de na bi fa ubi sana na se ni buafu ye ko ho mo ma mi sunsum ye nyina epiepia yen tese mo ato ama na sia na e Pacho ye dru 23 na ye dru no 23 no kra nipa 3 enje omo de ye nim omo nye ye uko ho de next na de ti won fro obi enje jiska ni bi na esi susu ni ye jai to a wo de ba bi ya to adu no tese obi aso mfa nkoma ni biem me Pacho no na esi e tese susu na ye basa na me Pacho an enti ba bi ya to adu no omo ayen ye sika kodi wo mo onye je ya ade mfa ma yen na omo no mutu susu no nyina mo nim mo ho ana me Pacho da bi ho ye ni mo nti ye na ye ti area ba ko no enne ye ni mo tiese mo amote one area no mo ye nipa dodo sei ya dos ye be 9 na no ebi ajo mo de ebi mo ajo mo de
na wotwe bia moto sensɛn na wotwe ye 36 35 10 ni miensa na 5 cedi da so otu Monday Tuesday Wednesday na Friday this Sunday na the money sa mamu na ho na wotwe bia mutu asɛn na wotwe bia ye me fa say dey bia ye 5 cedi dey bia 5 cedi nti na wotwe no 35 cedi nti na wotwe bia 35 na the money pa ba ako ba me na adru me so chief producer calculate 35 times 34 mo yes 35 ni nya sika botian say na wotwe bia obi atimi tu wo ye calculation no nyina no yenko na yenko adweretia empo bi kwa ne so difupani bi se ho difupani bi ewo saa kwa ne so awie ye brem nyame de no adwuma enya asem ketewa kora na wuduru saa kwa ne so a ubawu se somebody bi si wo Yesu Kristo ni nwan ene guso na sadifo no obre ne ho asem Nyankopɔn na asem ba ko kan Osei Yaw Oforisuo menye die nyame nka ye ema ne nye na dom emfamfiri me so eno na ye me dese na se kwa dom frɛ na dweti asofo ade HDfo Joseph Prophet Joseph Opoku ono ena sabri ye no ebetwetwe nkomo ewo dwumadie no so no efia ewukwada bia ena ye counseling ewo adweti ampo bi na Ibrahim Nyankopɔn nyame ani monyam di ema Joseph Prophet Joseph Opoku enya asem ketwa wona wakɔ hɔ no adanse di a wodi no ye wodi fo ni wodi fo mi anka sama koso ahwe wona wakɔ ne obi a di adanse yes obi a ye kɔfefa kosua bi atata nani yes nani atentabi prophet kura akɔ do hɔ kura fa ne sanka hu wone honhon kuku na ye adwuma be move nyame ye na adwuma pa Prophet Joseph Opoku ene ne twetwe komosi madu so ni ato adwuma die so prophet me mo akwaba yeja katachie bibia bokɔ de yesu adawn ma bibia prophet amanfo di wo ne papa Nyankopɔn ho adanse pa anya seketwa sa na tie anya seketwa wo ye adwuma yi a Nyankopɔn opagyaw esa also be ye kalebula obonsan so do be hwe ase anokwasem prophet ye di nkomo si madu so when na ese wo timi ba wo nkyɛn sɛ obagye mmoa ewo Nyankopɔn yo ni nka ne nkyɛ ye kyira kwan kakra ye wo adwuretia mamponten adwuretia udu adwuretia oso ba ampobi kwamo Universal Deliverance Camp and Ministry bo se Yesu somebody kese Yesu ni nwan ene guso omo mu firi so nya aba no Sompa FM obudu sofolaya omu sifom no mumfa mamponten ka odu mamponten a oso ba adwuretia udu adwuretia ye wo kwa no ho hwa wo mo firi enkran eba udu takia utimisi udu adwuso a also betimi afa ai tezi aba besi asomaso kwanta udu asomaso kwanta aboso enie na je se adwuretia ansuni enti mechi omo sana mo so eba ntem esi ase omo mu firi cape anadwi omo bai ebi kura wo hono mo misofoli adwuma ye ne ha no enkofo di adanse no so ye den ekọ anokwase enye asam ketwa adana mesemi di betu dwana me ye firi obi wo ho a na akom wo no so no opese akom no pai firi ne so me hia se omomfa ne mre me e wo Yesu din mo amen ebise ekotichi wo bi wakom akola no no wase akom no wo mpe ne maame no di ne kiri ya na nyeyie me ho cancel mo na me ye cancel na Ewurade da na di kire me mo kofa na sesedwane bae okay omudi ne bae no omudi asesedwane bae na me gwa mu ana me sesa asesedwane ko ma me ire se wo mfa nsuja na we aye na da na ya boso mesem tumi bia ye dai enim ye tena nsa bo mpa ye ma no ye ma na kwanche besi nde ene wawale akom no anka ne biu afa sister bi nso ba me ho
no no so ye mpa ebo saa te se de ne ye gina ye mpa ebo yi ewurade so obi wa ya fa ne hunu mu prensa ei on konkron fa ne mra se no akotre wo difo bi fie kura 18 years papa sa asem ya okan na me wo 19 na se nipa kura na chero ba council ho ati oba council ase okura oka ase we opeso oba council opeso oba council ti ne ho peso oba oba na me wo wono so ne ho ato no enye ma ne di na chiri adi akwanchire gu kwam enye ensuo wo akwanchiro ana enye kofa burobra ana beto apple debi fa oil bre kodwale debi nya haban asem Sompa FM kan ye ma ne ye fasting okwa urade enim ye fasting no esi anema ne di na chi nyina ne nyina ayedai etuko anokwasem wudi 1 week po wono was wa chiri sa afekra de age ne nsem esi ane ho ato no megya ne kwa ma oyedai woko eti se obi wo na se sebe ya fa ne nwuram anasa akom wo no so no opese efiri ne so a won de won fa na ni nkyire adwetia ampo bi kwam wo awurade be yie firi so sesi a obu o wa honhom ne no ewale dayem won de wo mra ena mema sebe wo mo be mawu ada ebe na nso ne yi ene nipa num bai meka so mo se awurade so wawie okay wo mo ko ne se edi 5 de ntimedi bi no mama wo mo ade achi ne se jana ma wo mo mfre me okay ne je se nyankopɔ ada me wo mo nso eye wo mo de ena meka so mo se anya djuma na me ye kura nka me ma power na ye dan ejina so amo mu hu se awia no na ye de fa ne ba o de fa he eno se de bia ye wo ko eti nyame eye djuma anokwasem ohia me nua ba ye a wono nso wo firi wa okay na nsia no no nso wo de ne ba wonya na wo twekura o si mfie miense ni wona ada na ni nka nguso debi wona ada ei achese enema ekwo ni widie mu no ya tunadu wo ye hwie nyeyie achese nanti ekura ho ayeden wo nanti anu otu ato nanso wono awote ya enese atanzefo ankam do mo ba no bezopoli enanke ntimi nkasa etimi amese na otu bia mienu baako nam de na ayeden me de na ba ebise adwuma ewurade ye no kase ye de adanse ye ba anokwasem enya de ye bekodem ha okay mame empom te say ben kasemu no mame adumo ye friend wo say won fere me akosia Abigail akosia Abigail na afiri na ba o te say kwadin abobo so akosia Abigail sa mi firi wa na wa no ni ntafodin wo no wo bi na akosia Abigail mu a ye wasere ne ho ato no mame de be na ha wo ya dia bi na to me ake o makina edi be say anya afi 4 years 9 years 9 ana and 9 no awo kan de 4 9 years enkron 9 years to de kan brofo wate min brofo o sa ante brofo na just 9 years mu a enfie nkron say 1 2 3 4 5 6 7 8 9 na okay yenti makina manya ya ana mente papa na kai ote ne kan wo fa he minua bi ne ba no unua no so ono so no so yare wono so yare pa wono ho na de yade wono se ne na yade ne na ye ne ya ontimi nante se wanante ba aside ana wo bo ma me ana me so ba no ho enti na 9 years run shadan to me na dabu mentimi da Abigail ne wabre ampere ma na akoso Abigail ma bre ana me baba tuba papa wa di say anya na o ki ba ko ti say umpom ti say aye so timi da na time na wo de kokọ udi chinchini no mo se de na aye wo ndi ko do to me o mo fia o ma nya ya de san na o ma nya ya de da o wa me so no mo hu ba to ba agwireti ampo bi no papa ma wo ye dai wa ma kwa ayi Jericho ma kwa sa no kwa ahomaki ane mo kwa awia animre ahomaki
awia anyimere saa ne me te saa na ye fasting me ye fasting so kan eno ano no eno ano no ana o ma wo yi bi num ya na dabi o ma wusuo dabi na wo we apo bi wo ho dabi Jericho no nko a na ho ato wate kwa na wa dia dance ya kira foforo wate e se di otimi da pa na wo ba na ukunu na baaye dabi me nkunu wa fremu o kafra me pe be ma mo wa no ha ana ho nware akoso big ho ato no papa ma me utumi so wabre ye kasa obi ani nka wuzu a e ade kase ba enya sam ketuwa o ontimi na enti adan no oba ne kura be ka chen se awurade be mo adan no ne onyini no ko jeliko wie na me dimi se gunu so no anam se won fa benchiri bi si won fa fom bi nto so no onko da eno ano no afi ade chen na friends na wontimi na wasi wo da ena wada no ohunu bi da nyame wotumi Universal Deliverance Prayer Camp and Ministerial Great Camp bi nyame wo ho papa obi be ka se Jericho ne de yi Jericho no ene asonda kese na ye twa ho hia no se wunye twa Jericho no ho hia na ye ya kanse no ma ona uko Jericho na urade se ko Jericho ukakuwa se nyina bom paye fa ho emprensom uwia no bebutu mfimfi ho no bom paye wia no aba na mse medi mse gu so ede ne yale ede ne wo hawo ede ne akontuo mese nanse me ba han de misofoli wama enkofo e wabrochi en ho atoye ne o dom no ba efra me no dom no ba enya sam ketua adwuma dia manfo adwuma awurade nso ye wabrochi ho no anokwasem me kura ya na je mensam eni frafo ni ti wo mo ye pa wo nso enya wo wo mo ye pa wale enya wale wo mo ye tu kwan so awurade abiebie kwa ma wo yo mo ye pe adwuma nso ye dai ye nya bi wo mo ye ton ye nton so afedie nyame ye ne nsankyere ne eti misrese wo hawo wo ton ye nto wo ahonhom no da wo awale ye obisi basa eneme ye kanse ma branche bi na afa bisi mitiase no na nka ni suo yaba abranche mu apa na enne woko anka woko no moduro nenso menam ka che o wa ma dwiti ko wu nenso mitu no fusa no o se magyan prophet unim o kan say no na maka asem bi na ya na manfo frem no ni midi komo prophet akama hinta semu be nante mente sa semu bi da prophet no de wo ya kama manfo hu dwiri wo mu se nyame na nem kasa na no kwasa se me de onya tenase a na nya bodi tia me anam ko wurade anim menya ko wurade anim wi a asem bi e obi anu ayedan o ka kire wo no aka kire me so odi boni o waye den o no na wurade wo fele obi na waka o ka wi a na odon funfo nyina ayedan a chewo odi che owi a de aka ya yalesa de aka ye fa ahodie ejimi srese wo mo ye pa wo o mo ye pa wale wo mo ye ni efra wo mo a ye ntimi nante enom de ma bi ba ho abrocheni ye be kutekuta no ye bompa ye wi awurade se mo nante eno aso asole a wo nante ajenkofo nsem ai mate ho asem edi na ebeba university a awurade si wo ya anye dan enye yi ayenya mepa efiri watch efiada we say watch na chi no kase pa watch na chi no watch na chi ni fiada se wechi no watch na ye hase okay empire 10 days no twa awurade ani watch na ye twa awurade ani ma ye fasting akosi adwara anwumre na brada ye de empire na ye dan aihye so nti ebewie sa empire bo memre da be na otwe eti fiada be na otwe ye watch na chi kase anokwasem asa fasting we na me wi a me yeduane ma ye ne e wo camp wo nyina no wane sa de kokosachi beba obeba no ya omra kosiara omra eti me sese wa how be da so wa ope ba bia ko bom paye bra Universal Prayer Camp na wo ba wo how no won sa amfa nye den enko na de ba ko hiam ne se obi wo ho anu onu nko wanyin
ana eba empaibo wode de mesere mentimi nyonto ho bi ka ho mentimi nyonto ho etu de oba fo bi yeden e ka ho ye hono ye camp aye je yalefo gu ho wom wodan ye dam bibie ni wa wo hwehwe wo hono a wonya dan wonya aponi ho ye nyina ye sere ye nyina obaba ne ye nyina ye te ho anokwase ne edi nkomo ebise Yesu Kristo nwenkuo na wode amaye no si ya hwe ni ye atemu de ye bedi ho fo anokwase eti se enwenkuo na Awurade de amaye no yetimi ye dai ehwe ni ye menu ya ba busa no menya sole ya no makotia no wo ho te sai na so sanko bi wo ho kran ko ye saa de no de papa wo ya ho ade me akra no me ba ho nanu me ba tu so ne namo mo so ho te sai saa de ndo ye ho ade na eduru ba bi kura ba hwe obi ba wo mu so na edi fu David Sompa FM mo mo kuruma no papa mo ho so o na se o ma ho so Awurade be kura mo kura no ni Yesu Kristo pe yes ade mo ho ase papa ye bre no ye be ye fa ye damba no enya me pa na wotwe na wukuo na wotwe ye cancel no okay na wotwe ye cancel ka no kwasem cancel no so ko hia pa bon so ye be ye empire ne kakra ne ye cancel no kwasem eti ye manini 0248 889 194 0248 889 194 0543 854 306 0543 854 306 Universal Prayer Camp and Ministry Adwetiam Pobi bra na so panchi ato abani Awurade nto nchia anokwasem media o panchi ato a media nyam na bani me ato nchia o bra ni owu ye no osole ye no na odi owu so nkunim no wada ho ye nyame okay e wo Universal be so Awurade he okay na Awurade be ye nyame ama wo se so ayenema okay ye ne Prophet Joseph Opoku Kandifo Emma Universal Deliverance Prayer Campaign Ministry ene no ena etwetwe nkomo no wodofo ohawne amane bia yemfa nkoda kropo twedi ampoba se yadom ewo adwiritia empobi krede yeko akoyanim yenim ten enka bomu ade so de odofo ya nakaye o saa susu ye omutu no fie no eboa man no emom dwetira omudi dwakura emutumi eyedu eboa ema tade mpaboa bi kura no tumi twa no so de ye ne ho naka ne ho aye fe sanse dodo no a de omo de ba ne ka bomu ya na efe na ka kosi ni sei aya asamo foforo pa na ni nyina say 2005 okay 1250 mojiji ni nyina bo 1250 na che say shutdown ko ani mo bata e masika emudu pa eti say no akosi say yankasa akosi nyina ne say me na adu me so 22 na waso de mami me fe na yankasa kasa mani bo bia nyina ai osi wa obeka say wadi usika no obo sister we bia mo da ni bia no ye ko ho ne mami ho o mami wo gina so okay moto mo boase yentie o obo midua e ma ye ko ho no o mami se obo dia na entwam ni eja ho asem be recording no so me sister bi ho moda ono so wo bo mudua sese obo me midua se wa ye dai se etie fie se wo no na de yesika na ono so ni obi esika o se ye frɛ o a o de na chena de chen te se susu na ka nipa se yo monsan kan mo de me 22 me na adru me so a wasa meji na nka obi so age 22 me sanka 23 so sanka enya sa be loko 22 ho musu nyina say 35 dia loko 22 no mo 23 kura me ma 23 se me check it 22 na wa mfa me sane me de wa mfa ma me ntino 23 no so mo ato pacha ya to ono ne na 23 ne se eti me fa say no mo ma gi nyina to 23 no pacha ena ho na ye 23 ne so